Reka twebwe tugusubize Barafinda, ni karibu tuguhaye ikaze kuri Ndi Umunyarwanda TV. Ngira ngo dusanzwe dukorana ibiganiro, ubu tugiye kugira ngo tuganire, uduhe ku bitekerezo byawe, uduhe ku mpanuro zawe za politike. Turagira ngo uyu munsi noneho tunyarukire mu gihugu cy'abaturanyi, mu gihugu cya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho hari kuvugwa ikibazo cy'umutekano muke nyuma y'amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Kongo, hagamijwe kugira ngo hahoshwe intambara imaze iminsi muri kiriya gihugu. Barafinda, tugwaye ikaze. Ikaze ndaryakiriye neza cyane. Yego. Haravugwa yuko nyuma yo gusinya amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo, bakayasinyira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika imbere ya nyakubahwa Perezida wa Amerika Donald Trump. Icyo kibazo uracyumva gute mu gihe Kongo yavanga ibi biganiro byari byitezwe? Kongo nta na kimwe yavanga. Kongo ntabwo ishobora kuvanga kuko yo niyo ya mbere yishimiye amasezerano. Ntabwo yavanga, ahubwo abandi bayivangira. Kuko Kongo iyo ireba hazaza muri diplomasi no muri demokarasi n'inzira zabyo, ibona irimo kugana mu nyungu, nta bihombo, ahubwo iri kwikura mu bihombo mu cyobo njyakuzimu ijya ku gasozi ndatwa nk'ak'i Rwanda. Ni ukuvuga ni muri urwo rwego rero byabavangira, nibyo byabavangira, kuko Kongo ni isoko ry'ubukungu n'abanyabwenge n'abanyempano n'abanyamugisha, bakungahaye ku bidukikije biri hejuru y'ubutaka n'ibiri mu butaka n'ibyo mu kirere, ku mazi no mu misozi hose no mu mikoca. Bakungahaye ku nyamaswa, ku bantu benshi mu karere k'ibiyaga bigari nibo baturusha ubwinshi, kandi abaturage benshi ni umutungo nabo ubwabwo. Nabo ubwabo ni umutungo, kandi uko baba benshi niko habayo abadokiteri benshi, niko habayo n'abaganga benshi n'abarimu benshi, niko habayo n'abanyeshuri benshi, niko habayo n'ibikorwa remezo byinshi, niko habayo na ba mukerarugendo benshi n'ingengo y'imari nini cyane, nibwo bagira n'amaboko hirya hino ku isi. Ubwo urumva rero nibaturusha diplomasi bazaturusha byose, nibaturusha demokarasi bazaturusha byose, ububanyi n'amahanga nibagira ubukomeye bazaturusha aho ngaho. Kongo nk'igihugu kivuye mu masezerano, ni ukubera iki cyatangiye kwiyitabaza abacancuro n'ingabo z'amahanga kugira ngo zize mu bice M23 yamaje kwigarurira? Niko kamaro ka diplomasi na demokarasi. Rega umuntu iyo mubise diplomasi ukamutsinda icy'umutwe umwongeramo icyo hasi. Ni muri urwo rwego rero buryo bareba bakoresheje w'ububanyi n'amahanga Kayikwamba wabo, arabakwakwanyiriza Yesi Mihigo mu mirimo no mu nshingano ashinzwe, haba imbere mu gihugu, haba mu karere k'ibiyaga bigari, haba ku rwego rwa Afurika. Ibya African Union itakemuye na East African Community itakemuye na CPGR babamo, none na African Union aho nibwo bigaragariza n'intege nkeya. Ugasanga noneho na Pan-Africanism ntifashiza abanyafrika, bakaba bagiye Katari ukugorofanya hanze ya Afurika, kandi Afurika niho bibazo biri, niho bigomba kurangira, niho imigisha n'ibisubizo niho biri. Hari ikibazo giturana n'igisubizo, niho hari igisubizo. Akimuhana kaza imvura ihise, hanze bajya kujyaga Katari mu mishyikirano, Katari bajyaga gushikirana n'abandi iyo. Kandi none wajya muri Amerika nanone iyo mishikirano nanone hanze ya Kongo ahari ikibazo, kandi ari naho haturiye n'igisubizo cyaho.
n'urumva umuryango w'abibumbye imyanzuro bafashe, ibyo byose ntibafashe imyanzuro, batumijeho M23 ngo ihari bayisinyishe, ngo basinyishe Uganda, basinyishe Burundi, basinyishe Tanzania, basinyishe Sudani y'Amajyepfo, ngo basinyishe na ya ruguru na Kenya, ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari n'ibibikikije hirya yabyo byose bigiramo influence, kuko abaturage bashaka kwambuka ibihugu bibiri bakisanga muri Kongo baje bashaka kuba abasirikare, bashaka ku imitungo, bashaka inyungu runaka, nabo wenda iyo bahunze bagahungira hakuno bagaza nk'impunzi, abo bose bagahurirayo, bahuriye intambara ikabafatira bakinjira ibisirikare byabo, intambara rero rugakokeza rugahana inkoyoyo, akabura kizimyamoto, ahubwo hakaboneka abakongeza umuriro. Ariko kuba nk'igihugu cyari kiri mu masezerano ntabwo cyagakombye gutangira kuzana ingabo cyangwa se abacanshuro bwo kurwana nanone ngo bongere babyutse intambara, kandi hariho umurongo wa politike n'amasezerano yarasinywe. Hagombye gutangira gahunda yo gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe. Kubera iki noneho Kongo ubu bivuga ko yazanye ibihumbi bigera muri 60 bigomba kuza kurwana kugira ngo bakure M23 muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo? Koze neza cyane, ikibazo kibazo ukwiriye kukibaza nyawe. Impirimbanyi ya politike na demokarasi yihuse na diplomasi mpuzamahanga, ni ukuvuga hariya muri icyo kibazo kukireba, icyo kibazo kirimo ubwenge buhanitse cyane. Ni ukuvuga Kongo ya DRC yateganyije plan B, nibitagenda gutya bizagenda ukundi gutya. Ni ukuvuga bareba nk'amasezerano ya Arusha yari hagati y'inkotanyi na leta ya Habyara, bagasanga mu bayasinye bose nta muntu wari muri leta ya Habyara utarayasinye, bose nibo bayasinye gusa, nta muntu wo mu mutwe w'inkotanyi wigeze usinya mu masezerano ya Arusha ya mbere yahuzaga inkotanyi na leta ya Habyara FAR. Ubwo rero ni muri urwo rwego bakuyemo ikigo, bakavuga tuti hariya nubwo dusinye hariya M23 itarimo kandi ariyo irwana kuri tere, harimo umutego. Bityo rero no masezerano y'Angola ntabwo M23 igaragaramo, no mu masezerano y'i Nairobi muri Kenya ntigaragaramo kandi ni irwana. Nta banyamurenge bari kugaragara muri ayo masezerano. No muri Qatar Doha naho ntabwo bahakandagiye, ntibarimo. Bakavuga no muri Amerika ntabwo barimo, no mu muryango w'abibumbye mu kanama k'amahoro kuri Security Council aho hose ntibarimo, ntibanditsemo, ntibasinye. Bityo rero abo basinye kandi dosiye ivuga to whom it may concern, kuwo bireba. Ubwo abo bireba bose bagomba kuba bari concerned kandi bose bagasayininga, bakita icyo bakita international concordance, amasezerano mpuzamahanga mpuzamako agahuza ayo mahanga n'abo bireba bose, hanyuma bose bagashiramo imikono, niyo FDR nayo igasinya ebyiri gusaba wasobanuye haruguru hariya, cyangwa bagenda bavugamo, nayo igasinya, hanyuma nayo ikagira ibyitangaza itangariza izo nzego zose, bakabinegosiya bakabyumvikanaho, nuko amahoro akora, peace resolutions nuko zifatwa, peace problem ikaboneka none gakemuka. Ariko impamvu M23 itagaragaye mu masezerano yabaye hagati ya Kongo n'u Rwanda nuko hari amasezerano ya Doha ayireba, umwanzuro uzafatwa mu masezerano ya Doha nawo mwanzuro M23 izagenderaho. Niyo mpamvu itabasha kugaragara muri Amerika, ahubwo M23 ibyo yasabye ntago Kongo irabyemeza. Niyo mpamvu kubona hari nkeka hakiri imirwano hagati ya leta ya Kongo na M23. Qatar Doha ninde wasinye mu M23 koko? Ninde washizeho umukono? M23 ihagarariwe nande? Ihagarariwe n'umuvugizi wa M23.
urinde hinde washize ahubwo ikibazo gihari nawe uhari ntabwo M23 iri muri ayo madosiye yose erega nicyo nshinzwe gukurikirana bana batekinitse bekada ni ukuvuga aho bamujyanye asigara hariya mu cyumba iriya muri salo mu cyo bita baka bench ziba hanze hariya ntabwo ajya mu cyumba cy'uruganiriro no gusinyana amasezerano bamwitwaza nk'uko ushobora kwitwaza diplomate irimo imbunda yawe none basaka bakareba imbunda irimo bigatuma diplomate isigaraho wowe ukajya mu cyumba nabo rero niko bagenda ntabwo bari abanditsemo niyo mpamvu utabonamo n'izina ry'umuntu ahubwo igitangaje ugasanga umuntu udafite abasirikare niwe ugaragara muri ayo masezerano u Rwanda rugaragara gute muri ayo masezerano yose uhereye muri Angola muri Kenya Nairobi ugakomeza Doha Qatar ugakomeza muri Amerika muri muryango w'abibumbye ugasanga amasezerano yose arangiye bavugamo u Rwanda kondisiyo kubahiriza ibi Kongo kubahiriza ibi u Rwanda M23 ntirimo FDLR ntirimo Uganda Burundi Tanzania bose abo bose twavuze ntibarimo none n'abafatanya bikorwa batera nkunga b'Uburaya ba Amerika babaha ibikoresho kuko abani bagira inganda zikora ibyo bikoresho bose bareba ubwoko bwose mu RPG na machine guns na twawuzuganizi n'ibisasu n'amasasu made in where abo ba made in where bakamenyekana nabo bagasinya ko batazongera gutanga ibindi bisasu akadomo kakajya rega ngende mu diplomate mpuzama ayo manyenga n'amacenga yose mbanyazi ingabo z'u Burundi ziri gushyira imbaraga mu bikoresho abantu zikohereza ingabo nyinshi mu mujyi wa Uvira kugira ngo zirwane n'umutwe wa M23 niyo mpamvu ingabo z'u Burundi zigaragara muri kiriya kibazo zigaragara muri icyo kibazo kuko zifite impungenge M23 yavuze ko ishaka gufata Uvira bahite biyambukira mpaka Bujumbura urebe icyambere ni amakuru radio Rwanda barabisobanura icyambere ni amakuru i Burundi bakimara kumenya ayo makuru nabo byabaye ngombwa ko baryamira amajanja bakavugaho kugira ngo baze turwanire mu Burundi Bujumbura se bambutse Tanganyika urabona ko ihana imbibi na Bujumbura muri Bujumbura aho badufatana umujyi kubasubizayo byaruhanya none badusenyera umurwa bakadusenyera n'ibikorwa remezo bakica n'abantu intambara igashinga ibirindiro mu Burundi nk'uko yashinze ibirindiro muri Kongo bakababonye ibirindiro bya kabiri rero bityo rero byongeye kubera muri DRC hariyo Red Tabara mukeba wa leta y'u Burundi bakavuga rero ni amayeri yo guherekeza Red Tabara iziduhereke bashinge leta ubundi yabo bahite bubaka icyo bita Hima Empire amakuru ya Hima Empire nayo barayazi none umusirikare w'u Burundi cyangwa abasirikare benshi bagiye bapfira muri iriya ntambara iyo nk'abarundi cyangwa se nk'abo basirikare bavuga ko bazize iki mu gihe bari kurwanira mu gihe icyo barwanira batasobanukiwe neza impamvu cyangwa kuze y'impamvu iyo ntambara ukoze neza cyane u Burundi ntibwagiyeyo bwihuruje u Burundi bwaje bufite amasezerano y'akarere k'ibiyaga bigari mu gutabarana akarere k'ibiyaga bigari CPGR yitabasinyiye East African Community ntibasinye African Union ntibasinye umuryango w'abibumbye ntubaha icyemezo cyo kumanukayo ariko ukabona inzu y'umuturanyi umuturanyi akavuza induru akakuhamagara akagutabaza ufite uburenganzira bumutabara ukajya kumutabara kumuzimiriza inzu rero yagiye muri Kongo u Burundi bwagiye muri Kongo mu buryo bwemewe na Kongo Kongo nta kibazo ifitanye n'u Burundi bariyo kubw'amasezerano yemeranyijweho ni ukuvuga bo bariyo kubakiza ikibazo no kubazimiriza umuriro ni ukuvuga Kongo rero iriyo nk'uko yabiri Burundi irisanzuye ahubwo bigatuma na DRC igira icyizere cyoko ibonye umuntu yigoboka ibonye ingobotsi ibonye indwanyi kandi izo ndwanyi zishobora gutangatanga mukeba zikamugabanya umuvuduko nubwo zitahita zimutsimbura ku kanya ngo zimutsinsure ariko zagabanya umuvuduko reba nka leta ya Burundi ingabo z'u Burundi iyo zitagera muri Kongo
Kongo barayifashe kera bararenze Kisangani Kinshasa barayihiritse ariko buriya Burundi burakaze niyo wabutera umwotso kunda burakubasha turihanganira uwo mwotso ariko turaguhagarika abarundi barababarirwa ntibabazi rero niyo mpamvu ubona abarundi bagiyeyo babazi nk'abantu b'abagabo n'abagore abatama n'abatamakazi batarya ruswa batagira cyane wabo kandi ni umuturanyi mwiza kandi ni inshuti magara kandi inshuti nyashuti uyibonera mu byago rero Kongo DRC Kisekedi gisekura mwanzi kivudukana mwanzi niho ari kurebera inshuti nyashuti na mukeba w'ikigugu niho ari kumutahurira abarwanyi ba M23 bakimara gufata Goma bakayigarurira mu gihe kitarenze amasaha 48 ngira ngo M23 uwo munsi yatanze isomo ku bijyanye n'intambara itanga isomo ku bijyanye na politiki n'ingufu za gisirikare ariko na DRC yakuyemo isomo kuko yibajije izo ngabo zifashe Goma ziturutse mu bihugu bikekezaho ziturutse Kinshasa se urugendo ni rungaye harimo ibihugu 89 urumva ntibaba bambutse ibyo bihugu 88 ngo babe bafasha ahubwo baturiye aho hafi bakuyemo ikigwa none bituma babakangura ubu barakangutse M23 kimara gufata umujyi wa Goma gira ngo yatangize isomo mu bijyanye na gisirikare kuki ingabo z'u Burundi n'ingabo za South Africa zitahaboneye isomo ukoze neza cyane intambara wakoze neza cyane za South Africa zakuyemo isomo zakuyemo irihe rero baravuze kugira ngo tugongane n'aba M23 tutarabiga neza katusabe u Rwanda inzira tunyuremo kubera bagira iminara ya MTN na Airtel na Tigo bafite satellite bafite n'ikoranabuhanga risoma ayo masatellite iyo bahanyuze bakora installation babakanda ku mashini bestara ikoranabuhanga kuri iyi minara yacu ku buryo uyo giye kwambutsa ingabo zivuye hakuno zijya hakuri haba kumanywa haba nijoro mu bikamyo cya mu ndege cya mu mato cya kuri ku murongo bagenda n'amaguru iryo koranabuhanga rirabibona amanywa n'amajoro rero iyi minara ujya ubona bibubaka ntabwo bayubakira icyo gihugu gusa ni radari zigendana n'amakode yo kuri satellite isomo bakuramo rero baje kuri tere banyura muri icyo gihugu bakaza bagatera nk'injuga nk'u Rwanda bakanyuramo bakinstaramo nab'iminara kuri ya minara yacu ikaba iminara y'ibihekane banyuramo bakanyura Tanzania bagakora ubukerarugendo bakareba distance ziri mu Rwanda ibirometero bakinjira Tanzania bagatungukira iriya bakazenguruka na DRC yose bakametiriza akarere none na tere izaberamo imirwano none nyuma y'abo buyimirwa bakubita batababarira kuko tere bayimerita bayizi ngira ngo bakuyemo isomo ryiza bo baracyabifite bo bari mwe mu mahugurwa buriya kabo ni kabi cyane ngira ngo babonye ikibazo cy'umuriro ntago bakongera kugaruka kurwana na M23 bashobora kugaruka bakaza mu bundi buryo baza bifatanya na bakaza bambaye imyenda ya leta ya Kongo noneho ubwo ni ukuvuga abazarendo aho ngaho na iriya leta ya Kongo bakuyemo nabo isomo ni ukuvuga tere barayimerita bagafatanya n'abanya South Africa n'abi Burundi bakarushaho kuzahaza M23 bakanakora ubushakashatsi barebe nimba nabo bafite abacanshuro none ni muri urwo rwego yo bavumbuye ko nabo babafite niyo mpamvu nabo bajya guhiga abacanshuro nk'abo muri Bulgaria bakahiga abacanshuro Romania bagahiga abo muri Brazil na Brazzaville ntuyisike na Central Africa no muri Kameruni barahari amasezerano mpuzamahanga atemera ibihugu gukoresha abacanshuro oya bacanshuro baremerwa kuko na Amerika intambara zose rwana ikoresha abademu bakukurutse b'inararibonye ijya kubahiga mu byaro mu masite barimo
nibo barwana, nibo bazi ibibuga by'imirwanire. Ubwo se wafata umwana uvuye kaminuza ngo avuye no ku makosi bamwambitse iranka rya liyotona atarajya ku kibuga cy'imirwano ukizera ko ariwe watsinda intambara, abahiga bakukurutse. Iyo urebye M23 uri kubona muri iyi minsi ishobora kwigarura umujyi wa Uvira? Ntabyo nerega narabibabwiye ntabyo. Kandi bavuga ko intambara imeze nabi muri kariya gace. Imeze nabi niyo kubarimburerega. Kariya gataka uko babona, nta muturage utegetswe ugomba kuva kuri aka gataka amanuka kuri kariya gataka kugaba igitero hari. Nta n'umuturage ukwiriye kuva kuri kariya gataka ka Kongo agaba igitero ku Rwanda, ntibikunda. Buriya hari igihango kirimo hagati aho. Bari abaturage b'i Burundi n'urundi Rwanda. Abaturage bavuye ino mu ngoma Karinga Nganzi yategetse u Rwanda imyaka 1650. Bagize gushwana kutumvikana, abana baravuga aho kugira ngo turimburane, n'abasaza n'abakecuru bariyonkora bajya kwishingira ikibanza cyabo hari. Icyo cyaje kuvamo urundi Rwanda kera, none nyuma bayikuraho bisigara Burundi. Ariko abarundi bo ntago bemera ko bafite inkomoko mu Rwanda. Oya, barabizi ntabwo babivuga nona, kuko babiyomekaho bagashaka gufata uburundi babwomeke ku Rwanda ngo nabwo ni ubwacu. Nabari aba Kongo nabo bakomoka kuri byinshi nawe yari uwo mu ngoma Karinga hano. Baswanye nawe bagiye kwaka intsinzi Tanzania, none bagiye kwaka intsinzi ari abana babiri, umwe aribona mbere atanga mugenzi we hano, amutanze undi azarakaye, none bituma basubirana. Umwe wa undi wabonye intsinzi kuko anayifite atsensura wa undi, none ahungira Kongo. Ubwo niwe bakomokaho byinshi, abanyabyinshi nibo uzajya wumva. None abo ngabo nabo ni abacu. Nta muntu wemere gutera turutse Rwanda atera bari abavandimwe, nta n'uwemere kuva hari atera hano, nta n'uwemere kuva Rwanda atera Burundi, nta wemere kuva Burundi atera hano. Abakuru n'abakurambere bapfunditse amasezerano y'ibyo bintu kera. Abantu b'ubu ngubu ntabyo bazi. Ubwo rero urabona nuriya bajya bavuga ngo Nyirabiyoro nawe ni umupfumukazi w'umuhanuzikazi basahuye, bafuye, bakuye Karagwe muri Tanzania. Ntabwo yari umunyarwandakazi. Ariko perezida w'u Burundi arakomeza kubiba amacakubiri muri kano karere nk'atashyizeho imbaraga mu kunga abunge n'abarundi bashyire hamwe, kuko kano karere gakeneye kugira ngo amahoro abone ku bumwe n'ubwiyunge bw'abaturage bwose, bagira amahoro n'ituze no guteka. Niye mpamvu rero perezida w'u Burundi akomeza biba amacakubiri muri kano karere? Niye mpamvu ubona? Ariko ibyo bibazo ataraba na perezida ku ngoma ya Buyoya byari bihari. Ahubwo yarabizunguye, ni nka Kisekedi wavuga ngo ni ubiteye. Yarabizunguye, yabikuye ku bwa Mombutu, Kabila Pere, Kabila Fisi, none nawe ahubwo ni ugiri kubitsubya. Nuriya w'i Burundi yarabizunguye, byari bihari. None we dekada nk'umujenerali buri yaza kuba ari umujenerali uhubuka, aba yarafashe intwaro kera igihugu cyose cyafitanye na cy'amakimbirane akagitera. I Burundi rega ntabwo bajye batera, ahubwo yubateye rega njye ibyo mbabwira nuko mbizi amahame n'umuzi n'umuhamuro w'ibi bihugu n'amateka. I Burundi ntibutera, yubuteye bwirwanaho. Uzumve ko hari igihugu kigeze gifataho Burundi kikabutegeka. Ntabwo bibaho, nubwo babona kuriya ntabwo bikunda. N'inzuki zaza zikabarya mugakizwa n'amaguru ibikoresho mukabita. Buriya babibitse amabanga abantu batazi. Niyo mpamvu ubona Uburundi bwagiye gutabara Kongo, iyo butajyayo na bikubwiye ruguru Kongo iba yarafashwe kera. Buriya abarundi bibitseho password, ntabwo wabarenga naho bakase umukwato cyangwa bakarambika inkoni ntiwaharenga. Bafite ubuhanga budasanzwe n'ubumenyi.
hari ubwo bwumvikane bwabaye kera yuko igihugu cy'u Rwanda n'u Burundi bitagomba guterana n'icya Kongo kitagomba gutera u Rwanda cyangwa u Rwanda ngo rutere Kongo cyangwa Burundi butere u Rwanda cyangwa u Rwanda rutere Burundi bakabana abavandimwe kuko bose ni bene mugabo umwe. None abo bagiye bava mu Burundi bahungira nk'Ibugande bahungira Tanzania bahungira mu bindi bihugu tugenda tugaba amashami twarabyaranye turororoka niyo wajye Central Africa ubu turiyo ubu ni Burayi no muri Amerika hose buriya nturebe biriya biri kuba ngo uvuge ngo abanyamurenge kwisanga muri Amerika mu Burayi hehe cy'Abanyarwanda ni amaboko turi kwagura mwe mumenye password. Niyo mpamvu mbabwira u Rwanda ruraze rubumurwa mukuru wa Afrika, Afrika ibumurwa mukuru w'isi. Mwe mutegereze ndani nje ndi umwanuzi ukuri hari impamvu zirahari. Doze iki kiganiro ku mwanzuro tugushimiye kuba babanye natwe kuri Ndi Umunyarwanda TV. Ndi Umunyarwanda TV bayikunde ni yabo basharinge kino kiganiro bakirayikinge batere comments hanyuma bagihane basubscribinga basabu biyongere wari warasubscribinze umusabu ntabikore kuko yaba yiyandukuza ahubwo abashasha mwiyandikishe muba basabu benshi kandi beza bazima.